Mahoro y'Imana mwebwe mukomeje gukurikirana Kivu Today. Tunashimira buri wese wagize uruhare rwo gukora subscribe ndetse nawe utarayikora turagushimiye kuko ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ntabwo turi buze gutinda mu kiganiro, turi kumwe n'umutumirwa wacu hano ku murongo wa telefone ari buze kutubwira uko akarere kifashe ndetse nuko kabyutse muri aya masaha. Nukureho urushinge rwawe kuri YouTube yacu, ahubwo fata umwanya usangize ibiganiro byacu ubisangiza abandi, kandi dukeneye n'ibitekerezo byanyu. Nkuko twababwiye ku murongo wa telefone wacu turi kumwe na numwe mu baturage bari ruguru iwacu mu Minembwe, ari hano kuri telefone. Umutumirwa wacu uratwumva hano kuri televiziyo zacu? Ndabumva munyamakuru. Mubyutse gute aho ngaho mu Minembwe? Abataraca cyane ngo tumenye iyo hose uko hazutse, ariko turakinguye, ingoma zavuze, abantu basenze. Kuko ubunye mpagaze mu irango nyine nitegeye Minembwe yose na Mikenke na Rugero. Nta kibi ndumva. Akenshi dukunda bakuzutswa n'amasasu ariko ntayo ndumva. Tubwire kunca make uko akarere kifashe hirya no hino, hanyuma turi buze kwinjira mu kiganiro kirambuye. Akarere ka Plateau muziko kamaze igihe mu ntambara nyine n'ibitero tugabwaho na FARDC na Mayimayi n'abarundi n'abazarendo nibo bahinduwe gutyo na FDLR n'abandi benshi ziriya mvange zabo zose. Ariko kuva ku Cyumweru niho hakomeje kuba ibitero z'indege. Cyumweru gishize indege yararashe Rwitankuku ya drone. Ejo hari kuwa gatanu, ariko kuwa kane za drone zo zizunguruka buri gihe no mu ijoro, ariko kuwa kane hahinda Sukhoi riratambuka. Ejo habaye ku manywa iraza kandi irarasa mu Mikenke na Rwitankuku kuko mwabibonye. Ubwo rero abaturage ntibaba batekanye, barahungabana cyane kuko bibari n'amasaha abana bari ku mashuri bumva gusubwa kwayo bakirukanka bakita mu gihuru y'abantu zigihe yarashe ku Kiziba, uzigihe yarashe muri Nyarujoka, uzigihe yarashe kwa Buhimba. Nyine ingaruka z'iyo misumo y'izo ntege z'intambara. Hari abantu bakomeje kwibaza ntese izo ndege hari abantu zishobora kuba zarishe. Ubushize iyo mu Rwitankuku yakomerekeje abantu 4. Barakomereka nyine bari mu bitaro. Ariko cyane impungenge tubwira nuko cyane irashe Mikenke n'ahantu hari concentre y'impunzi, uziko zihamaze imyaka na Monisco yari ikiharinda, niyo yazirindaga iraruhiragenda. Na FARDC yari iraho twirwaneho. Nanone izo nkambi ziracahaba kuko abantu batarasubira mu zabo. Uziko abantu bagize inkambi ya Mikenke abenshi ari abavuye muco hagati mu Mikarati, abandi za Turambo, za Mibunda, bene uko nguko. N'iriya mihana nyine yari ituye za Kigazurira yo hafi. Abataraje mu Minembwe babaho ngaho. Niyo mpamvu tuzatugira impungenge cyane kuko yije haba nijoro igatera ibibomba, urumva yangiza n'amazu y'abaturage n'ibikorwa remezo nyine. Ibyo birumvikana nyine ko abaturage bahamutse cyane rwose. Ni ibintu abantu batari bazi. Urumva zino ntambara zacu zagiye zitubaho bazidushoraho, zatangiye ari intambara za Mayimayi nyine bavuga ngo batwirukane badukure mu gihugu. Leta iraruhaga ibijamo, irazishigikira.
none urumva akarere kari kuraswa n'indege z'intambara za buriya bwoko bwa Sukhoi wagira ngo Minembwe nyine yabaye Ukraine. Mu by'ukuri uraza kwihangana kubera umwanya wawe kandi turabizi kuko uri ku musozi niko navuga. Hanyuma rero iyo abaturage babona ibyo byose, iyo abaturage namwe muri yo nk'abakuriye abaturage mubona abaturage bafitiye ishusho, mubona abaturage cyane bamerewe bate? Abaturage bamererwa nabi, bamererwe nabi wese kwicwa n'uwo gukijije, kwicwa na leta yacu ko turi abakongomani, kandi igihugu kikaba gituwe n'abaturage. Ntabwo tuja muri detaye y'impamvu zatwirwaneho, zaravuzwe zirazwi. Na FARDC twabanye aha, n'abo barundi babaye aha ku Kiziba, ibyo barebaga byose, ibyo twavugaga birahari n'amarchive murabifite ko imihana yose yasenywe hariho FARDC, za Mibunda zasenywe hariho FARDC, imihana yose itangiye gusubirwamo, za Kwirumba, za Gaseke, za Monyi, za Ruge yahese, za Gahwera, ibitero byagiye bigarwa ntabo biharura ngo abimenye, kereka hari abantu banditse bafite amadokima babise nibo bazakubwira ibyo bitero, na za Ruhemba, na za Miko, na za Muriza. Ubwo rero nta yandi mahitamo, ababashe guhunga barahunze bava mu gihugu nyine kuko wari umugambi wo gusenyera abanyamurenge ngo boye gutura muri kino gihugu, ariko abagisigayemo ibyo byose twarabyakiriye, nta yandi mahita habamo, nta no guhunga kuhari, ni ukutwica urubozo. Yego. Ariko ni ibitangaza aho dutakira n'aho tuvugira, nta uzi impamvu abantu bataza batwumva ngo gutabarwa kwacu kuboneke. Iyo niyo mpamvu y'intambara imaze imyaka 8, nubwo intambara z'abamayimayi zatangiye kuva kera, izo ni amateka maremare. Yego. Ariko kuva mu 2017 turi kwicwa, turi gusenyerwa, uzi byagiye bibaza Amatanganika, byagiye bibaza Nganje, byagiye biba ahantu hose, kugeza uyu munsi wa 2025. Nanone noneho bigezaho bagerekaho gukoresha indege n'ibibunda biremereye n'ingabo zisukwa mu gihugu. Izo bintu tuza tubyibaza naho kuzakira ko twarabyakiriye kuko nta yandi mahitamo. Tubona ko ari ugushaka kuturimbura, ariko ntibizakunda. Hanyuma rero Pasteur, reka tugaruke ku majambo amwe namwe ariho ubu nyine. Reka duhere ku ijambo rya Sebatware Kiyana uri ku ndondo z'Ibuvira. Uyu mugabo yazamutse avuga kuko agiye gushakira amahoro abaturage b'abanyamurenge cyangwa se abaturage b'abakongomani bicwa umunsi ku munsi, kandi mu by'ukuri nta yandi moko yibasiwe kuruta abanyamurenge. Niko bimeze, niko bigaragara. Uyu mugabo mwebwe mukicumva kuzamuka, ejo bundi nabwo akora ikiganiro nico nkeneye kugira ngo tukoreho. Uyu mugabo amagambo yakoresheje araremereye cyane, avuga kuko Minembwe ishobora kuzaba nkazagaza. Iri jambo mukimara kuryumva mwaritekerejeho iki nk'abagabo bari mu gihugu? Urakoze cyane. Jewe abo bagabo bagihuruka ku ndondo sinawe wenyine, wose bari kumwe n'uwitwa Shikiro n'umwana wa hani wacu ku Monyi. Je ntuye ku Kabingo aho mpagaza handi kuvugira abahazi, niho iwanje niho ndi. Na Shikiri wabo ni hakurya, uwo ntazi ntigeze mbona n'uwo Seba, ariko undi mwana bari kumwe nagiye mbona inyandiko zabo bigeze no kumpamagara, n'umwana wacu wabo ni mu Kigazura byuzuye. Abo bombi ndabazi n'amashusho yabo na base nabanye. Twebwe ejo twakumuvuzeho. Yego. Ariko nuko kuvuga gusa nyine kubaho
ariko uriya mugabo kumusubiza biteye ishavu, biteye n'agahinda kumuvugaho kuko afite amagambo asanzwe yarakoresheje jewe yatumye ntona muhana agaciro. Yigeze kuvuga ku mavideo ngo abantu bamwe bazopfa batavuzwe, ngo ariko we ngo habe ngo ahubwo nubwo yovugwa kamera nkayitirere ngo cyangwa nka Yuda, numva sinanamutindaho. Ahubwo hari n'umuntu wanganiriye ngo uyagaza yigisha n'ijambo ry'Imana agahanura, n'umurevera niba ari ubwo buhanuzi bwamugendeye nka Yuda wabanye na Yesu hanyuma akamugambanira. Icyo akora naragitegereye ikiganiro ciwe, avuga ko yubatse, avuga ko ari umupasiteri n'ivyandiko asinya. Umugabo nta kindi camuzanye no kudushinyagurira, no kudukora ku muzimba, no kutubyina ku muzimba. Kuva ico gihe intambara zatangiye 2017 yarari kutaza na mbere ngo atabarane n'abandi, ariko afite abamutumye. Taco we tumugaya kuko nibyo avuga ntibifite ishingiro, kandi turamugaya ndetse reka tunabivuge ntibiduteye isoni. Nje sinzi niba yaranize amashuri angahe n'abari baramugize uwo muyobozi w'ubupastori, niba ari amashuri angahe. Icunzi gusa ndanumva ko yakoze igisirikari, nivyo yavuze avuga kuko yigeze no gufungwa, we yaraje mu Minembwe niba ari muri 2012. Ivyo yaziraga simbizi, ariko ndumva umuntu yo yageze muri gereza akamaramo imyaka 5 n'ubundi azayisubiramo. Ico nguhamiriza co nuko biriya zose avuga ni ibinyoma. Nta barideri b'abanyamurenge bamwakiriye ku Ndondo, ntabo babonanye. Yahezanye nabo barundi nibo bari kumwe. Ubu ni umuvugizi wabo afatikanyije n'abatuza Gaspar. Nta navugira FRDC, avugira abarundi, kandi iki gihugu nica abakongomani. Niba abo barundi baraje gufatikanya na leta ya Gisegeti, ariko ntavugira leta ya Kongo, avugira abarundi. Ariko tekano ikaruma mirise. Nono rero abivuze biriya twarabyamaganye, n'ubu tuzahora tumwamagana. Kandi ikindi kibazo afite, avuze ko yazamutse nk'umurideri w'umunyamurenge. None se umurideri utaraserutse mu bandi barideri bari mu Minembwe? Hari abatware bihanganiye iki gihugu, ntaco yari gutwarwa n'umunyamurenge, ntitumuhakana gusa. Kandi hariho abanyamurenge babaye abazarendo, turi mu kubabona wowe, ariko nawe ni umuzarendo kimwe n'abandi. Gusa nica akora. Reka ngaruke inyuma gatoya. Uravuga kuko mudatewe ubwoba n'amagambo avuga, kandi yabahaye amasaha 72, kandi bavuga kuko ingabo z'abarundi zazamutse ku bwinshi kandi aribo bafatikanye. Ni gute uvuga kuko amagambo avuga bitabateye ubwoba, pastor? Abarundi nibo bazamufunga, nibo bazamuyicira bonyine, bariya bari kumwe. Kuko nibyo abavugira byinshi, avuga ivyo batakoze. Aratanga amasaha 70 niba ari 8, niba ari nangahe izavuga. Arabavugira se abarundi baje kurwana ko muri objectif zabo izo bavuga ngo baje guhiga Red Tabara bakaba barayibuze. N'ubundi bararwana nyine, barwana bihisha inyuma y'ababazanye, bafatikanije naho hose bari kumwe n'abazarendo, bari kumwe na FRDC, bari kumwe n'intera hamwe mu mugambi wabo. Ariko rero ubwo bushobozi ntabwo afite, ntafite ubushobozi bwo gutanga amasaha. Tuzava mu gihugu tuje, cyangwa iwe niba aje kurwana ko ararwanira abandi avuga ngo bave mu gihugu. Twirwaneho irava mu gihugu, ije ko twirwaneho ari yacu, ari abana bacu, aribo badukuyeho haka gasuzuguro ko kwicwa na FRDC buri munsi abantu bapfa. Na hariya ku Ndondo bari, uribuka ko FRDC yahisha abantu.
ndetse n'abarundi bakubise umwana arapfa basanze aragiye undi yaramugaye. Ubwo rero ngira ngo izo suko nibwo bushobozi afite ahaye yohereza mu kirere kugira ngo bize buhungabanya abantu, ariko ntabwo baduteye azatsindwa. Cyasenya amabrigade ya FARDC yarari hano kiracahari. Iyo ukurikirana amakuru cyangwa se ukabona mwebwe ari n'umunyamurenge mu bigaragara n'umunyamurenge, ariko mwebwe azavuga kuko aje gutanga amahoro, kubera iki ataza ngo azamuka afatikanye n'abandi ariko agafatikanya n'abarundi baje kutwica cyangwa se barimo kutwica umunsi ku munsi? Ikimubona kuko iwe surupfu rurimo ruramugendamo. None se umuntu wari wumva bijya bavuga ngo batukana bakera nagaza mzumva ngo urakagurwa busha. Umuntu iyo yakunze amafaranga ntakunda abantu ntakunda ubwoko ni umuvuma ari kwishiraho. Kari agashinyagura avuga ngo bavyara babo ngo n'abana babo ngo bari kuborera ku misozi, ari we wafunze amakuru ari humanitere. Ivyo byose byari ataraza twafungiwe kugenda kuva mu 2017 abantu batamanuka hano kwa Murima, ariko abashi n'abandi ndimo kuduturanye na FARDC bagiraga uburenganzira bwo kutuzanira ibintu. Aho FARDC civile hano mu kwezi kwa kabiri hari tariki 21 za 2025. Yego. Noneho yanze rero kwa Murima iba bloke. Kwirwaneho ngo ifate mu mikenke, abaturage batangira kuja gushakira ibintu mu mitamba, bakabibona bakabizana abasivile bivuye Buvira. Byari bifashije n'abapfurero, kandi hano hari amoko yose baracuruza abantu ndetse babona amafaranga menshi, ibintu birikuba kubera guhenda. Noneho hahaziye abari buzana iyo mpamvu yo kuvuga ngo ni bafunga amayira, bafungira abanyaminembwe ngo bafite haduyi. Yego. Wari wumva uwo niwe wabizanye, nta mutugera hano, nta kikigera hano, n'amakuru ari humanitere yose arafungwa. Iyo blokisi abari witera. Noneho habona ko indambara y'amasasu yabananiye, ahitamo kuvuga ngo yicisha abantu. Inzara ya genocide tuvuga ikorwa mu buryo butandukanye, niwe wabizanye. Yakoresha iyo cacu ngo niho wenda abantu n'ubu ngubu niwo mugamba afite, ngira ngo waravyumvishe yikontrediza wenyine ngo abaturage ngo bazaba vino bakagenda, ngo ariko nta bikoresho baba bafite, ngo ariko bakekwa muko ari twirwaneho ari infiltration ngo bakaja kugura amasasu. Noneho ni ugira isoko ry'amasasu iri cyangwe ko batambuka bakabasaka, ayo babafatanye nayahe. Ariko acura uwo mugambi wo kuvuga ngo nuko noneho abasaza n'abakecuru n'abana abantu bose sabarwanyi ngo bicwe n'inzara. Ariko navyo ntibizamuhira, bizamupfana. Yabasabye kuko mugomba kumwohereza inkomeri z'abana barashirwa ku rugamba kugira ngo babavuze. Icyo kintu kirambabaza, abasaba we nkande ninde uratuma mvuga n'igifaransa ntari kukivuga. Ninde neki akora iki? Yakoze iki? N'abari abagabo yirirwa avuga mu mazina ko bakoreye n'igihugu bakagira na za stati. Afite iyi stati ye ni gereza, ni yagomba kuzajamo. Na mahereza za natagwa muri izo ntambara zaja muri gereza, bazabareka kudutoneka. Azanabireke nabo bafatekanyije n'abamutumye. Turabazi ntaco twirirwa tuvuga amazina, turavuga wagiye kuri media ziriya zose ashira ku media n'intangiro n'umwisho nama archive arahari. Arashuka abanyamurenge. Icakora mwebwe abantu bari hanze nimwe muza mutubabaza, abantu bamutega amatwi, badakonsulta abantu bari kuri tere ngo bamenye ukuri kuvugwa hano. Ngo abantu ubuse ubumba navyutse aya masaha yose ya 8 yasangaye kugira ngo wenda umenye akarero ko kavyutse. Nawe ngo ninde seba
yakoze iki muri Kongo ese ubundi yagiye hanze ubu nkwije imyaka 64 n'igisirikare twaragikoze yego turacari mu gihugu yari yaragiye gushaka iki yagiye gushaka amaramuko hanze none ubu baragarutse ngo ariko aravugira abanyamurenge sinzi akantu ndimo kumva ari buvuga ngo yashinze ngo ni niba ari EB sinzi uko bivuga niba ari Union International sinzi uko bisobanura ngo y'abanyamurenge sinzi ni chama ciwe ni chama navuga ko ari groupe yiwe yashizeho ariko se mwebwe muranga umuntu bavuriza inkomeri abandi bakavuga ngo no gushaka wenda ngo abahoerereze ni yivuze mu mutwe hiwe si hazima na burya bwanwanza mbona niba atazana bwogosha yivuze yiyogoshe ase n'abandi bantu ashakira urugo rwiwe kandi niba ashaka icyama muri Kongo biremerwa areke kuvuga asaba nkande afite iki cyangwa leta y'u Burundi ari mu kuvuga ngo tuzana abantu muri tafoke kutavuga ngo tubajane muri FRDC nabo bazarenda yego araturangira iyo tujana abakongomani bafite ubushobozi ubundi zose nibyo akora hano twahabaye tumaze iminsi dufite manda iyobora abaturage yego twabanye na FRDC hano n'abamarehe mu rugabisha tukibana hano iriya 12e brigade intambara zari zihari inkomeri zarakomerekaga ku mpande zose CICR kazitwara ikazijana mu bitaro Bukavu akosa agasheseshwa rumuri n'amategeko mpuzamahanga yego izo zarabaye uri kunyumva ndakumva cyane izo murabizi mwabikozeho ni mwafashe umukingi munini izo couloir hariho n'ama organisation donc le blessé de guerre nta yandi mahitamwe bafite ubu ngubu yabaye inapte niko amategeko aramwemera kumvuza none ari kutubwira ngo tujane ngo abana ngo muri tafoke ngo abahe HCR abahe HCR se ni ugenga nakumbabarire abahe CICR ni ugenga CICR akoresha CICR ubwo rero leta yatisegedi nawe bagambiriye izo zose ngo niba inkomeri bayo turareka rero ngo yavuze n'ibindi bintu ngo atanze amasaha 78 ngo bitabaye gucyaza azaturasa ngo atumare aho araza kwica abazima asabe inkomeri aravuze ngo azaza kurasa n'ubu nibyo agambiriye n'ubu nizo zisuko yazikora na za drone aze kuvuza yica abazima ajana inkomeri ngo azazereka ipera ku ngufu ikico urakivugaho iki pasiteri icyo ntekereza cyo kuba abarundi aribo yihishemo kugeza ubu nyine na FRDC aricyo gisirikare cya Kongo ntabwo bamwemera nawe abagiyemo bamufata nk'umwe muri twe ibi uburundi buramutse bumurekuye mubona ari izihe ngaruka zikomeye yagira none se abariye kaminzobe ko ari bari kumwe nabo abatwitse ntayoberwa Karima abishe Kabongo ivyo byose Goma bagatwika yobana nabo gute nukwibeshye ntibabonye ejo bundi byo bakoze Fureko yego nabo turaza kugarukaho bagarukiraho bose yo n'amatemanyaje bemeza ko aho bari nimba bari imbombo babatambitse barazinyunyuza nizishira bazabahindura bazabarya bazabotsa nje bakigera hano mu shikiro yarampamagaye nari mpagaze turi kuvuganira arampamagara kuri telefone arambwira icabazanye ko bataje gusenya twirwaneho bataje gusenya iki atari ko rero se twokora iki kugira ngo abantu bavurwe babone inzira
bagere ku bitaro. Naramubwiye ndamubwira nti wowe urakoze cyane uba waraje ntaco wiyagiriza hano ukaza hano mu Minembwe ni wanyu kaza ukabona ukazana ibitekerezo wazanye kuko ibitekerezo by'abantu benshi birubaka n'ubundi izo bitekerezo turabikeneye ariko rero ndaguha recommandation imwe ariko ndamubwira n'ijambo ndamubwira ndi we Shikiro mu gihe wazanye n'uwo mugabo Seba simuzi nje sindamubona ariko amateka yiwe mfite n'ibyo azavugira ku marezo sociaux uwo mugabo nta munyamurenge wo mwemera. Ndamubwira nti noneho we ndaguha recommandation manuka usubire Uvira unyure umushasha wose hari atwanyuraga Ibaraka uzamuke hano kwa Murima nuhuruka hano kwa Murima ugatunguka hano muri Mukoko ukadusanga hano tuzamenya ko hari ico wahaye ukora muhaye muvugana nabo bantu. Yego kuvana mu Minembwe uja ku Ndondo ni kure inzira yacu twahoranaga na kwa Murima na masaha ngahe uwavyutse agenda urukerera saa 10 ubararenze kuri Mukoko mukandi kandi narabari kwa Murima. Yego uzakora ibyo ntiyabishobora yacaga hehe aho niho baririye Kaminzobe iyo nzira yayicamo niyo yiriya bari ko bamagana na generali adasohoka mu nzu yambaye ziriya nyenyeri zitukura. Noneho ubwo rero kuba barazanye n'abarundi nako kantu gusa bihishemo kibaja muri FRDC aho ejo bundi wenyine akora ayo marorerwa yo gufunga amasoko ngo niho tuzoshira ariko ntibizakunda. Nayo masaha yamushiranye izo mbaraga afite azazishora kuko umugambi we n'ukwica abantu nibyo yavugaga ngo abantu nibasohoke ngo bave mu baturage barava iwabo baje cyangwa ico twirwaneho yarwaniye ni iki za abaturage ko atarabwira bari Bukavu ngo ni bave mu bave iwabo batandukane n'abasirikare ba FC. Ndatekereza ko yazamutse kuko yibwira kuko iyo misozi miremire ahanini ayizi ashobora no kuyigenzura. Okay. Twebwe abantu bo muri Plateau abanyamurenge bari no hangaha twababwiye ko tutazatega amajosi ngo dutemwe. Yego tuzirwanaho n'ubundi niryo zina kizaza cyose tuzirwanaho kandi nani Karuveri yo tuyimazemo igihe kirekire ariko tuzayivamo. Ikibazo afite gusa iwe nuko azabura ahahungira akabura naho azaseruka no muri Amerika ntazoba kigeze yavuye sivye kuko wendaga wamutumye nyine iyo guverinoma ya Gisegeti ifite uburyo yo mukingira ariko ubwo bushobozi ntabwo afite rwose. Reka dusozereze kuri iri jambo aba barimo ba Enoke Ruberangabo n'abandi bari hirya no hino bari kumwe Kinshasa aho bavuga kuko abanyamurenge batarimo bakorerwa genocide. Iyo mwumva abagabo bangana kuriya mu myaka yabo basubiramo amagambo yo kubakomeretsa no kubacumita mu bisebe mubifata mute mwebwe nk'imfura ziri mu gihugu? Amagambo yabo bavuga njewe turanaziranye benshi Francois turaziranye aja no ku buyobozi bwa Shikama twari turi kumwe Bukavu ntawe ntazi aba na Enoke ndamuzi. Bagira ikibazo kimwe cyabagoye bahora bazana ngo RCD urwa niba bagirana ibibazo na Honorere Azarias na Banyarugabo n'abandi izo birabareba ngo n'u Rwanda bazaza bavuga iby'u Rwanda baje Rwanda ibyo bapfa n'u Rwanda baje kubikemura naho ibyo kuvuga ngo genocide ntayikorwa imitima yabo irabizi kuko ico kintu kiri gukorwa. Yego namaramuko ni benshi bose ndabazi pe bari abagabo bose ndabazi nanje ndi umugabo mutoya ntaco bono bavugaho cyane ariko imitima yabo kandi n'abantu b'abagabo conscience barabizi kuko
ibidukorerwa zose ari genocide tsemba kurirwa mu muhanda none si ubona umusirikari ese ubundi reka nanje nkubaze yego aba basirikari bose b'abajenero b'abanyamurenge bari gufungirwa iki n'abakoloneli n'abandi icyo nicyo naringiye kukubaza iri fungwa ry'uwari uhagarariye akarere karimo intambara zirimo zirakorerwamo iyicarubozo kandi cyane cyane ku bwoko bw'abanyamurenge ariwe Pacifique Masunzu kugeza ubu nyine yasimbujwe ibi byo biratangiriye somo ku bandi bajenerale bari muri leta twari turi kuri abo bagabo b'abasivile banayoboye bakoreye n'iyi leta gusa abantu bazabayoba umuntu azayoba akavuga ngo niwe uhaye uvuga ukuri nta kuri kutazwi turi mu minembwe niba politike bakina banga u Rwanda bavuga iki bakamanzi ibyo baza bavuga kamanzi we ni hano ku Runundo hariho n'inzu ye n'abana be hano abana baraho mu minembwe abana bakamanzi bari mu minembwe hari umuhungu we utuye hano ari hano wiwe na bene wabo nta kuri kutazwi ibyo baza bavuga bashinja u Rwanda twebwe ntabyo duhuriyeho nabyo gusa icyo tuzi nuko twebwe abanyamurenge twicwa n'interahamwe zifatikanyije na FRDC zifatikanyije na mayimayi zabaye arume ntizakurwaho intwaro mu gihugu kimeze gutya ubwo rero twirwanaho iyi myaka tumaze ntabwo iyi minsi mike yisigaye ari izatuma dushira oya izo mbaraga ahubwo imbaraga zirahari n'icizere kirahari kuko Imana ntiyaduhaye dusoza ikiganiro na yahe magambo y'ihumure ushobora kutubwira muri iki gitondo abyukiye iwacu kugira ngo dusoze ikiganiro twebwe dushingira ku Imana ihari yego itazemera kuko ubwoko burengana ngo bushire gusa kandi ihumure tubahumuriza nuko twebwe abatuye Minembwe naho Plateau aya moko yandi yose atarahunze abapfurero abanyinju abashi ababangu tubanye neza ntavangura na rimwe dufite turanabasaba turanavugana uko turi kuvugana kuri telefone duhamagarana nabo tukabasaba nabo bafatiwe iyo bugwate ntaho babona ariko abo turi kumwe duturanye turi kumwe turasabana turasangira barakora imirimo isanzwe nk'iy'abandi bakora ariko rero icyo twosaba mwebwe mwegereye ahavugwa ntaho biraba abantu kubuzwa kuja mu isoko ngo ntibahaha ngo ntibabone umuti ngo ntawe bahaye bawusaba wenda ko turawigurira n'ubushobozi bukeya dufite ibintu zarashize n'uwo dufashije ngo baramwimiriye naho ihumure muhumure dufite Imana dufite na twirwaneho Imana izikoresha abantu mu gihe cyabo namwe muri iyo turabafite kuko mugenda mugeza amakuru ahantu hatandukanye ubu ngubu zarakunze ntabwo tuzapfa ngo biheke n'abari ibyo bakora hariho umunsi bazabibazwa mu nkiko amarchive yabo arahari amagambo ya Seba menshi yavuze arabitse abantu barayafite umunsi umwe azicara ayabazwe ariko muhumure kandi mukomere dufite Imana niyo tuzadushira imbere izitiza abantu amaboko mu mwanya wabo nka cagiye ca Gideon yakoresheje abantu 300 anesha urugamba turagushimiye natwe kuko watwitabye muri iki gitondo iwanyu hano iwacu burije ariko kandi tukomeze twihanganishe n'abantu mu bibazo barimo baranyuramo ndetse tunahamagarire n'abandi gukomeza kwamagana impfu zigenda zikorerwa abanyamurenge turagushimiye chef